Kitabuna. Ana i kitabi nahnu na kitabuna. Satu, dua. Ana kitabi. Nahnu na kitabuna. Anta ka. Kitabuka anti. Kitabuki. Antuma. Nah. Ana. Ada. So ganti nama dia jadi apa? Kitabi. Kalau nanu? So kalau ganti nama dia campur dengan kata nama jadi apa? Kalau anta? Ganti nama dia ka. So bila ada buku jadi apa? Kitabuka. Kalau anti? So kalau ada ayat jadi apa? Antuma. Huma. Jadi kitabukuma. Antuma datang. So jadi apa? Antum. Bunyi apa? Kitabukum. Antuna. Kitabukuna. Betul? Huwa. Hu. Bila masuk buku jadi apa? Hu dia. Ia. Bila masuk buku jadi apa? Bila huma. Kitabuhuma. Kalau huma. Kalau hum. Kalau huna. Jadi macam ni. Ana i kitabi nahnu na kitabuna. Cuba. Ana kitabi nahnu na kitabuna. Anta. Anta. Anta apa dia? Bunyi dia. Sambung lah. Anta kitabuka. Kitabuki. Antuma. Antuma kuna kitabukuma. Antuma kitabukuma. Kalau antum? Kitabukum. Antana. Wa. Wahu kitabuhu. Ya. Iyaha kitabuha. Huma. Huma kitabuhuma. Huma. Huma kitabuhuma. Huna. Huna kitabuhunna. Sorry. Hum kitabuhum. Huna. Okey, kalau kita nak kata rumah saya cantik. Baik dia. Rumah apa dia? Buku saya. Buku saya. Okey, kita nyanyi dulu baru kita belajar bina ayat. Boleh? Okey, nyanyi dulu.